True love never fail. Boleh, banyak jual. Sorry lah, klub. Nampak kamu, kita je. Wah, yang dia kemarin lagi. Okey, nampak. Mulai dekam teknologian ya. Tanya. Yang ni, siapa? Biar ni, tambah. Rasanya beda lah kan. Atau yang dari pipeline. Oh, dia kemarin. Siapa? Ni biar ni dulu. Dulu lah, boleh baca. Biar ni, nampak. Manusia yang mentah. Mulai dekam teknologi lah kemudian. Okey, sekarang ya, saya kena mau jual. Sorry, so. Suban ablu. Sorry dia, aslam wan. Namar ngawan rekam siapa? Pawan rekam email. Tagadam sa aslam wan. So ya, kyo ngiyay no. Tingin lo, ay punol rumah nang niya. Baik na, melilay yar ngaran mga. Johnny, to saya orkan pilihan na. Tapi melilay, ya yar ni suka ito. Habang kumta kat no fiil yang Kecing it juga kalong. Kecing yar juga berkai, bakat kecing dilir juga durang. Bakat kecing kencang juga sehat bening. Tip siya eh. Kerangkay na kansisya na. Boleh. Ikaw berkaya saya. Wala ka taro siya, pet. Kakian kalong tangkadak bener semua. Kamu sana ya kedai. Kuda nuat bagaimana sim. Kabasyong terang. Andai kumbalang nam kapretay. Once ini kisah ram kikloy ban kular, bakloy ruban kular. Andai umuro bagi serang kilong kumta. Kecing le jong ibai ban arwan. Kebentuk priano ya ki ijat jong diri udang buro. Johnny, I love you so much. I love you too. Bagi yung nakumita jong pi ngakloy ban le ki baro. Ban ngakloy ban pi ban ngakloy ro manganyap ipli nakumita jong pi ban ngakloy ban ki baro. Ngakloy ban IT ra jong jeng panganyap ipli nakumita jong pi. Shisha siya? Oh, mo kerkai pai. Pilay tang katubad.
Ti kumno hai.